Хумканынан чибажы амаса чина пайдаканы удон фылдар қалон фицишты. Уйдыхай вараше қауын қазар администрат баса такутта артажак оны проекты. Нартака жахы хисаутта қалон фиденс жахы кадастрон арған е 0,1%. Министрады е фонд канынс 10% мафа фылдар канын. Министр Александр Ткачевны хаштамгашка ивцинет тақама жахыты хисаутта кушымма шражан гардканой. Е жахыта чина пайдаканы удонанса байшсышты ама сылба кушсышты. Каната е ауй канзышты. Азалагыма на жылжахы хайтылны мадыр саузышты ертіккагам хай хампалгарда джибан каманфаси усыфа жуатты. Росреестры хыгды иш қауын қазарады жақыты шада 2 миллион гектары. Аштай миллион гектарын зы иш хисаутты. Фаласыл на кушынс ама тыллагна ишынс. И на сыпор миллионы тауа в гадар шахисаутты ферохышты. Ног жак омагашкасын С айшсышты, ама сабаным айзышты муниципалон ишпоныл. Ишма юнок зинат, жахыта хацон ишын фатквен сондыр. Фадмаканынс аппат барадонга фаттылдыр. Чигушсан, ама жахытам саштаран федералон вагдон шаражын.